Navê te çi? Navê min E. Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. ew, Kurdin. Navê te çi ye? Navê min? Na, navê te. Navê min Erê, navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Erê bawer e. Navê wî bawer e. Tu hiş be. Tu çend salî yî? Ez. E. Ez 28 salî me. Tu 28 salî yî? Erê 28 salî me. Ew 28 salî ye. Ev kî ye? Va. Erê, ew kî ye? Ev. E. Hevalê min e. Kî ye? Hevalê te ye, kî ye ew? Azad e. Navê wî azad e? Erê, navê min Azad e. Erê navê wî azad e. Tu ji ku yî? Ez. Erê, tu. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez ji Dêrsimê me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tuna ye. Ez tere dibêjim. Ez ji Dêrsimê me. Kura Dersim tu ne ye? Heye. Ez ji Dêrsimê tim. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tu ji Tunceli yî? Çêlî. Tunceli. Na ji Dêrsimê me. Tamam mı nivîsan? Tu ji Tunceli yî. Dersim tu ne? Tunceli. Allah. Hevalê te ji ku ye? Ha. Tu ji Erê. ku yî? Ez. Erê tu lê ez ji bawer dipirsim. Hevalê te ji ku ye? Tu ji ku yî? Ez ji Dêrikê me. Ew ji Dêrikê ye. Ew ji Derik çi ye? Derik merik tu ne? Derik yani deriye pıçık. Çawa tu ne? Ev çi ye? Tu ne? Bisekine. Derik. Ha! Maliki. Tu ji Malikiye ye? Na, ne Malike, Dêrikê. Na, Dêrikê ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bavê te ji ku ye? Yeviye. Ete. Bavê Yemin. te ji ku ye? Abi mi ji Dêrsimê? Bavê te ji Tunceliye ye. Dêrsimê ye. Tunceli huş be. Te ji ku ye? Emin, Erê bavê te ji ku ye? bavê min jî ji Dêrikê ye. Abi ji Dêrikê ye. Bavê Azad ji Malikiye ye. Tamam. Çikiye ye? Malikiye. Heş ben tamam. Bavê te çi karî dike? Abi te çıkardık ya. Ete. Yemin. Bavê te çi karî dike? Erê bavê te çi karî dike? Abi mi çıkar... Velat Paris ye. Welat Paris çi ye? Bavê te çi karî dike? Karî wî çi ye? Welat Paris ne kare? Dêrsimê Velat Paris ye. Tamam. Welat Paris. Ha tamam. Bavê te korucu ye. Abi te korucu ye. Abi mi Velat Paris ye. Şirvan ye. Tamam Welat Paris yani korucu ye. Na Velat Paris Şirvan ye. Şirvan Kurdan ye. Heş be tamam. Bavê te Welat Paris tünel vediri. Korucu ye tamam. Tu Allah İngilizce Allah. dizanî. Heş be. Tu İngilizce dizanî. Ez. Erê. Na nizanım. Tu İngilizce dizanî. Na ez İngilizce nizanım. Hevalê te İngilizce dizane. Havalemin bir İngilizce dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tu jî İngilizce nizanî. Ez jî bi İngilizce Hûn her nizanim. du jî İngilizce nizanın. Tamam. Na İngilizce Hûn nizanım. bi Almanî dizanın. Almani. Ev ji zimane. Hûn bi Almanî jî nizanın. Hûn bi Çînî dizanın. Ev Arapçı zane baverim. Hûn bi Çînî jî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Hûn ne bi İngilizî nizanın. Hûn bi Almanî nizanın. Hûn bi Çînî nizanın. Hûn bi kîjan zimanî dizanın? Kurdi dizanın. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tu ne ye? Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zimane Kurmancı kaç çi ye? Ew tu ne?
Zanzaki. Zamaneki normal bejin, normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türkçe, Arabi, Almani, İspanyoli, ev zamanı normalin. Kürdi çiye? Yani Kürdi ne zamanı? Kürdi ne zaman? Tüneye kardeşim, tüneye. Çava ne zamanı? Kürdi tüneye kardeşim. Kürdi bece Kürdi ne zamanı? Her zaman. Na yeve zamanın. Yeme zaman ne zamanı na? Kara bir zamanı insana bir peyve, hoşki bir peyve. Çı Kürdi mürdi. Şu da be kuru karata. Din mi ye? Tego çi? Hum kijan zamanı dizanin. Ez çi benivisinim? Zamanı ki insan jevdu fahm bikin. Ha, az ji bota bejim. Em Kürdin, am bi zamanê Kurdî dizanin. Ne bir isti tu? Yani hun ji güney doğini û hun bi zamanekî dipeyvin ku kes jê fahm nake. Zamana ki peyvin ku kes şey fam neke. Şimdi ev kesin ne bu fam dike de o kas bağır dikim. Na? Lê ew naxwaze fam bike. Tu ne kazi fam bike? Ew naxwaze. Va güney doğuye, va korucuye, va zamane, va Tamam ne ben nisan zamane. bese. Tiştek kaç de bir amışlar Kürdi akıcım mürdi Kurdi. tüne rabin. Tamam harın. Rojek vere maleme zani vere Kurdistani. Şuna kutu beji güney doğu. Kurdistan Murdistan tüne. Vere eştera bejim. Tu bineri. Doğu kuye, güney kuye, Kurdi kuye, Zolaki Kurdî heye çiye, Kurmayı tune, çiye. zaman heye tune. Vere. Kadro kıymeti de baş zanım vere. İroş eme fêr bibin. Be mirov çawa dibêje ka gelo mirov ji kîjan bajarî, ji kîjan welatî tê. Melê? Pirsa me çi ye? Em dibêjin tu ji ku yî? Tu ji ku yî? Hûn dibînin? Eri. Wek ku bi İngilîzî dibêjin where are you from? An jî bi Fransî dibêjin tu viens d'où? I am from Kurdistan. Baş e tu kurmancî tê çawa bibêjî? Aha. Ez be Kurdistanım. Na. Mirov ji yê bikartîne. Hûn dibînin ku bi İngilîzî from tê bikaranîn û bi Fransî jî du tê bikaranîn, hingê bi Kurdî jî em ji bikartînin. Em dibêjin ez ji Diyarbekirê me. Ez ji Diyarbakır'e me. Ez ji Mêrdînê me. Ji Mêrdînê me. Bawer tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Azad tu ji ku yî? Ez ji Colemêrgê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê'ye. Ez ji Amediyê me. Ez ji Amêdiyê me. Ez ji Amediye me. Tu ji Amediyê yî. Ez ji Qamişloyê me. Ez ji Qamişloyê me. Tu ji Qamışloyê. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mahabadê me. Gava ku mirov neyniyayê bikartîne, mirov çi dike? Tiştek neke. Her car mirov neyê lezî dike. Melê? Hûn dibînin ku dîsa em lêkere bûyînê bikartînin. Ez ji Colemêrgê me. Me dibe lêkere bûyînê. Hingê mirov dîsa neyê ketîne, nava hevokê mirov dibêje ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Tu ne ji Diyarbakır'e. We fam kir? Eri. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tunaye. Ez tere dibêjim. Ez ji Dersim'e me.
Kura dersim mersim tüne. Heye. Ez dersim etin. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tunceli. Çeli. Tunceli. Na ez dersim eme. Tamam mı Nivisan? Tunceli. Dersim mersim tüne. Tunceli. Allah. Havalet eşkuye. Ha. Eri. Ez. Eri tu le ajü baver dıpırsım. Havalet eşkuye. Tujkuy. Ez ji derikê me. Ev derik ye. Derik çiye. Derik merik tüne. Derik yani deriye pıçık. Çawa tune. Ev çi? Tune. Bisekine. Derik. Ha! Maliki. Tuj Malikiye ya. Na ne malike derike. Na derik ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bavet eşkuye. Yeviye. Ete. Bavet Yemin. eşkuye. Avemi dersim ye. Bavete ji Tunceliye. Dersim ye. Tunceli huşbe. Ete eşkuye. Emin. Eri bavet eşkuye. Bavê min jî ji derikê ye. Bavi derik ye. Bavet azad ji Malikiye. Tamam. Çikiye ye. Malikiye. Huşben tamam. Bavete çıkarıydık. Avete çıkardık. Ete. Yemin. Bavete çıkardık. Eri bavete çıkarıydık. Bavemi çıkar. Velat pareze. Velat Paris çiye. Bavete çıkarıydık. Kariviş ye. Velat Paris ne kare? Dersim ye. Velat pareze. Tamam. Velat Paris. Ha tamam. Bavete korucuye. Bavete kurucu. Bavemi velat pareze. Şirvane. Tamam Velat Paris yani korucuye. Na velat parez şirvane. Şirvane kurdane. Huşbe tamam. Bavete Velat Paris tünel vediri. Korucuye tamam. Tüb Allah İngilizce Allah. dizani. Huşbe. Tüb İngilizce dizani. Evet. Eri. Na nizanım. Tüb İngilizce dizani. Na yaz İngilizce nizanım. Havalete bir İngilizce dizane. Havalemin bir İngilizce dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tüjü bir İngilizce nizanı. Ez jî bi İngilîzî Her nizanım. tüjü bir İngilizce nizanın. Tamam. Na İngilizce nizanım. Hun bu Almani dizanın. Almani. Ev zamanı. Hun bu Almanici nizanın. Hun bir Çini dizanın. Ev Arapki zane bavarım. Hun bir Çinici nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Hun hep İngilizce nizanın. Hun bu Almani nizanın. Hun bir Çini nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Kurdi dizanın. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdi mürdiyeti ne? Nave zamanı ki hoşik bejin. Kurmancı. Zımana kaşık. Avtune. Zazaki. Zamanı ki normal bejin. Normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türki, Arabi, Almani, İspanyoli ev zamanı normal. Kurdi çiye. Yani Kurdî ne zimanê? Kurdi ne zaman? Tüne kardeşim tüne. Çawa ne zimanê? Mane Kurdi hebuname. زمانی نیه